لهرێما باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریە bi pêşengiya Komîteya Tenduristiye ya Kongrastar xebatên ji bo vejandina tibaxazayî geştir dibin. Tibaxazayî ku di serdemên kevnare de dihate bikaranîn ji bo piraniya coreyên nexweşiyan, dermanê herî bisûd û saxlem e. Li bajarê Helebê jî Komîteya Tenduristiye ya Kongrastar navendeke xwe vekiriye û rojane pêşwaziyê li dehan kesan dike. Berdevka Komîteya Tibaxazayî Şîraz Silêman behsa xebatên xwe dike. Hundir nûvendê da di beş em bikartînin, beşek tedrîb siha û beşek jî karê tibaxuzayî em têda bikartînin. Zaten me xwast em vê beşî tibaxuzayî di hundir civakê da pir bikarwînin. Te dît meselen مواد کیماویه پر بوده، نخاشه پر بوده، د آسته مثلا کیماوی دا نخاشن پر مزن هنه مثلا تداوی وانا بتشتا خوزایی دبی نخاشن چوچک نه مزن دبن مجی خواست ام لپیشا و تشتی بسکنن یعنی پروژه ما بخوا پروژه ربر آپویه پروژه ربر آپوجی دبیجه بلا برای و تم د خوزایی دابه تدید جواکا خوزایی ده هف کار تیب کار آنین و حتی روزانه ما نها گو امتدا جیان دکن. Şîraz Silêman dibêje ku karê wan gelekî girîng e û ji aliyê civakê ve rastî pêşwaziyeke germ tê. شعار ما جو أم بين ملت بفتلا جواكا خزاي بفتلا تداوية خزاي لسروي أساسي هف شعار ما والله تقبل كرجي يعني دنف جواكا دجي بر تقبل هيا براستي يعني مثلا دندر شهبايدا ما نوفند شهميران هات ذاكرين هب نوفند جي سر أصل رج أبايا وخا كاركي حسكرنا كاركي تونيزيك جواكي دبي كاركي جي جواكي رايا تود ما في كاري دكي تود خازي هو مثلا كان سرويا وين خاشي تدبيني مثلا تود كافي داخلي وين خاشي مثلا كاركي بخا كاركي بريجو تفي كاري بكاربيني كاركي نفسيه دما تو دقيني رحتيا شخصياتها نفسية شخصياتها تبخاجي يعني تو انجام دكري تو انجام وي كاري دكري يعني ما برنا خاشي تداوي كرنا وبر انجام جهاتي اگرتن Komîteya Tenduristiye ya Kongrastar li seranserî Herêma Bakur û Rojhilatê Sûriyê çendîn navendên tibaxazayî vekirine û hewl dide li gelek deverên din jî heman navendan veke.